Nak pajang, ya ada nak nonton drama ya jual nyonyo deh nih. Akin, boleh nak kena ajak cik ni kengkeng. Mudah-mudahan nyaman dia di kita ya. Ciri kenyangnya, ciri kenyang. Cepat perjalanan. Bo, dam, jiwa lah kaci tebak belut, dam, kici, Mulyano, anu dia nawakan, saking segar je ragone nyautin pedahan tiangnya. Dia nak alih kenyataannya, dong enak-enak. Dong memancing ikan. Dari Banyuwangi ya? Kampung apa, Mayu? Kampung Genteng Pres. Agak. Selamat semua. Iya. Dados matiosan pisan batu dados. Iya nirgamu yang titiang, waluyu sekadi sangeang arat. Lini put dening lama rakuako.
Rem tejan palungo cokor dewa di tambangan. Dijo minatkuno pangobati titiang. Kumantireng linggit palungo cokor dewa. Kenal jaban paman arko. Jane ngawenan sebang labu ka kene maremedal. Sangkane ngatur pamane nang ngawen nang labu ka kene tawa. Ingat pamana? Duga segala no nyenang di puri jong rangwasi. Adat paman jematur kape nenglang. Pih, sada misi mecek mangis liman pamane matur. Bang sida aja gelangi rengan kayo ni dia beli agung. Jangkep alati rabi mai ke puri widya pura. Papan syarat kone kena pamane. Kalau ngayan nang gelatong sedane melah. Dewala. Di subane sida ngelada di Prameswari. Saling ke paman kalau ngayan nang gelatong sedane melah. Ada rasa matur. Tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap tapi negla. Yen kane perunukane kerasa subuh. Tan bina ciceng borosan tingkah pamane. Ngolah petak basang pamane dogen. Kewala paman sing pesan ingat gitu mah dewek lah. Bakti nenek kene-kene ki ada orang paman kapining lah. Wah gong. Dados Brahmantio palungo cokor dewa rek dewek titiang. Dados nenten kemana antuk titiang raton wago. Nenten kemana? Nebo, ulian gelas sideng isine ngatur pamane. Makadong-kadong wesan gelananya anak-anak subat tua. Memadu kaseng radini. Memadu ben memadu nomor telu. Coba bayangkan. Pamane, kekenapan pamana? Gelang memadu nomor telu. Dadi das gelang madu paling cerek ke. Aduh. Ngopidan man gelang mandilira. Makin dumun. Dados ni kebangetan pisan palungo cokor dewa ngayunin. Makin napi tujuan palungo cokor dewa merabian meriki ke jagat widya pura. Tenika kemantipik ayunin rin. Manglene presiden palungo cokor dewa nguasi tuwi jagat dikiring widya pura. Tanah sabun nika ayun palungo cokor dewa. Saja paman. Dua mula dua tujuan gelang ne utama. Kewala nung tegarang paman menahan. Saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman. Adi rasa mulati kayu ni dah beli agong sumpah sing sida belah. Yang ingat-ingat ngelatih. Saya lantas tugas segelang marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman. Paman aja subenawang. Tugas saya marah dekat ini kengket. Ida beli agong nak melingop takut nega penenggelang. Makayon gelang mesiram na ida ngamilang toyo. Di kengkene kagak penyaplok nyonyo perjemaah. Jani adi bisa ke kene paman. Di jana yang mirip netuno paman. Oh. Iya nasapu niki kuentenan palungo cokor dewa di tamangan makin. Sampun kerasan dewa titiang. Doanin sampun lami palungo cokor dewa. Nenten anang tangkil ringi doa anak kelingsir. Iri keren gua maya gengong. Mejantan tuna. Mejantan nerarat kawi bawan palungo cokor dewa. Kawi sesan palungo cokor dewa. Man, yen sente paman matur keto gelak ke masing sa paman. Saja. Jangan ne saja neng rana ya. Benar gelak sinta ingat kat orang pemenang. Mara peken jong niang lah itu di gua maya. Mana jani galak-galak karena orang pemenang. Dijo gelak kali pemenang paman. Yene sensi de gelak orang Cina bayar kal pernah dene paman. Tegarang paman mati. Bung, iyan wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi palungo cokor dewa. Palungo cokor dewa madwe putra kualon. Yang niki makin atur itu anak kelingsir. Pinah ke pemenang, pinah ke upeti. Manglene presiden ngawawahan kawisesan palungo cokor dewa. Aduh, sedang malah pesan paman. Misi bukador paman itu saja. Putra kualon gelang nyani medwet lu bulan. Wani bin sadar, ne pindah ke pemenang utama paman. Lah, masih kasep kan? Siapa niki?
Mangki diring gelarang dharma wecine, dharmaning pengliakan, penesian dan roh neranjana. Kalau ngocok pada wong ngapuriang, ciciang makin dikiling gelongkor ini. Terus. Pirakin titiang Hidoyana nangis sungkan jesing kewala dari sing kekenak ban gelap paman uli dipuanjani setungil tengah lemang iceneng metangi keduluren ban tangis paman bro yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawagang matur sisip di tiang rin mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa saya neruntik pengiring-iring Hidoyraka yadin wenten Hidoyari menyang Cukuri Dewa dikalih raina Ratu Gombong dipuan kulun paman titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya cawuni ngayang ring Hidoyraka teng wenten kuanten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantosang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring Jabo Tengah dua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang Ratu Waku ngelawan ban kengken sapuniki lek nenten titiang uni ngayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonin medrebe manah ajerih kali punika inggih malih pos-pos Ratu Waku petang dadat jagah nenten keni antuk titiang elingin kangin kauh pemedal duwene kadi punika nyelek ring ngarep titiang bos wau neton titiang suara ageng-ageng ring pengapit pemedali rasa megelanaran sunaran sak mako ical maka sami Ratu Wagung kedatang ring kidam mengpadah sugro kengkenan ras paman gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat giling titiang ring pebesan laki dua-dua
yen manian ki bener luas peteng mapak rainan sengkalo nyen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagokan tembok di kudo apa pangkung bisa kat cepurin pedang mengibo di tanah nih iling di tiang ring punika ratu dua kok kengkenan dasar ya tiang di tiang ya den di tiang memargi nenten keni antuk tetiben kan diatur di tiang kangin kau nenten uningin bulas di tiang ring ajang pemedal ratu dua malih jebos sampun jag wenten jat mau agam-agam sarang kalih rauh saking puri puli dipuli penekan kenawan paman ngating paman kali atur di tiang wau raina wangi menangi dewa ning apa ya nih paman tuh paman menangi dewa ning jajak dari rasa paman medan menawi menangi dewa ning atur di tiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raino ratu wong paman kemudian kan semeng ladeng putran gelap paman dan kemudian ladeng ini dewa ning menang iki titiang menang kau nang nang gile di depi paman ning alengan paman apa dewa Doyana nah dak sungkan ratu dua nah kengken untuk idewo ning amane ceneng diapin paman dia namung teu sekan ros pulang punika riyin dikayang ratu dua mutus titiang kijau patut titiang memargi ngrurung palian nangdo wenten ngayah nambah nin sungkan doyana muang kiane ceneng lautang paman ngalih palian kok riye beli paman ya paman di tiang pacang kepom raja jadi nuna suang-suang paman ini malu ireng idai bit panglapan tadi paman tapi malah kirang beli napi tadi orang butuh kepesan beli tiken lacur napi ceneng subuh sedo aduh beli sapu napi lemot tanpa paman paman tiang raja nih paman sapu napi ada napi beli ada sop yang mirtan beli ya iceneng sedo adi iceneng sedo doyana dua go lautang dewa layo ni do ya nak riyen linjang di balik semua sapun iki beli wawu bisa nih ceneng nak kenyem-kenyem dong di tiang gedongan biragi di tiang resipun nangis kodropun di tiang mulai pergi dong sampun emang kini ceneng sampun sedang tapi puaran di tiang kantun mau repli nanti tiang nenten sidang sama tuang perti sentana nemangken wenten lare si cening ne paton ngentong slinge beli sampun lare si cening sedang sampun api pacang penadosan jagat beli pangyang temana titiang ya diastun titiang mau putra kwalon rengi cening mana titiang jumpu pisan beli wantarengi cening titiang pacang landeng ang pedewekan riwekas kayang titiang itu beli tuan ini makin sapun iki raris kawentenan reng siro reng dijo titiang pacang mengeklandengan beli kengken melah raos si dewo di pelengan jani manis atur dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli
nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kanto wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau jana sapunika beli kemudian marajani ada ulong ros si dewa buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido dewa meswang ros buka gitu beli sampun ami gele sale tarso napi mawe nanti tiang tenanen matur sapunika duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kandanang titiang rasa sampun cumager mana titiang beli yen dumun pe titiang matur sapunika dan saat maka titiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun yen beli bon subo jagare awenan sing ado atur dewa ken beli ang tegarang kena-kena Nini patut sanang lantengan dewa jani, ni patut sanang cagarang dewa. Dugas mo idewo ni ngelekadang iceneng bagus. Peng telu, peng pat, kau katulong-tulong. Manene pan si doje dewa mati tulong kekeneng mo idewo ni. Perjani ngaji momongol, ngaji sing ningah, mulo kene prah nak memadu, ha? Beli nenten nyurianin. Dawa punika titiang melaib ngerara balian. Siap. Dong boya lantas di pulangan kan. Agon-agonan beli ngai santanu cari ceneng bagus. Pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas. Ni jani ceneng lantas subuh situ. Nyene patut ngentosin linggih dengan mutaneng jagat di video. Ya namun tu tebatin beli selemah dino. Sekalo kelawannya sekalo. Manene pangsido ceneng selamat. Ni jani ceneng lantas subuh situ. Rasa tanpa guna bahkan bini di Pemerajaan Agung. Paman. Lautang paman ke Kerajaan Agung tulang mengejang penjendangan ini. Apa gunanya gelah nyusung merajaan? Rasa saya ada wiki asong sekedeng dewek gelah. Makin Duanin yang Pemerajaan ku manti linggih kita sang yang kita. Mina banditi yang sampun hati paluhut. Duanin wentan sastra sane ngamangsan sane mengaring sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentan handi manusia hidup iri-kiring mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang perdana mangerdana sangiang purusa mangerdana sangiang perdana raris wijil peti setiti kelawan yang perlindung doanen sampun panemaya itu yana kunapi anduk di tiang ratu wako kengken paman sampun panemaya yana lino gitu waduh wai teman paman kelawan raben gelah tegarang kena hangmal Tiga ada unuk kene kene ngadanen nak alek motos lubulan subuh lantas ngemasin situ di pulangan jan. Wene sesedan hutan lah tanpa jalaran tanpa sangkat jag nadak sare di pulangan jan. Dini lantas bakat benglah mikayunin. Ian sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi kemudian pianak lah situ. Dini bakat benulah ni kayu Dini ya subuh kau cap liak niste Neguno ya dah diliak Yang ya dot nyentokan kau wisesan Sing pantas nak alik metluh lubulan pak-pak Di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah topang pak-pak aja nak Sampunang runtuhang wajan sampun kedua Ilo dahat pisan ratu wako. Tong boya lantas pak. Rasa sing sidongnya belah tanang sakit kayun lah di pelangan kan. Agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekini itu. Nih jani cening lah tak sumpah seda. Nih cening bagus si dewa nih. Las pesani dewa ngalahin aja. Anto sang haji nih nak. Ajinya dia lakar untuk perjalanan dia orang ni. Anto saja ni. Taman, ada apa? Ayo kan? Ayo.
kasih kian di tiang beli. Paman. Nawagang mamitang gugro di tiang duaku. Suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangyang atur ing Cukuri Dewa. Sesampun panggihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan Cukuri Dewa elingan. Nenten Idayari Raben Cukuri Dewa kemauan nenten Idayanak para putra duwe nuwe nang linggih Cukuri Dewa. Cukuri Dewa pinake tedung jagat. Banyak duwe ring video pura sami rebe nang linggih Cukuri Dewa. Sampunang ring puri kemauan pikayunina. Bobot kautaman linggih Cukuri Dewa pinake naturatu wantah midah dabin waduh duwe sami. Yang Cukuri Dewa nuwate makin ratu. Biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang regiyana. Saking sekala rauh kene sekala. Ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemarkan Cukuri Dewa lina. Kemana antuk titiang sayan doh linggih Idayana sayan tan kepanggo. Semalih sira patut midah dabin jakat duwe ratu aku. Lugra ya den ida dua go ngalit lina. Ida ne patut nunas linggih Cukuri Dewa pungkuran nyaker werti. Kadi atur dane parakan Cukuri Dewa belin titiang. Sira sida pacang nambahin pekayun ida sangyang tita. Wenten yana. Ya den nenten saking pepadan Mas ida Ratu Duagung. Daler ida warih Cukuri Dewa. Dereng ida picayang jagat duwene. Kemana antuk titiang nenten wenten bau dando ya te pengabih nenten ngiring pemutus pikayun Cukuri Dewa. Nah wakang Paman, di sumbane lantas ada pamumun paman kegede-gede itu. Sida pasah ngapurno yang kayun gelah paman. Sedo ya kone jeneng bagus kudiang gelah. Tan bina ceratur pamane. Ada jeneng bagus semara putra subuh meraga dhuwur nah pantas ngentos linggih gelah eutas. Kuala gelah mau balik mau penidih kene paman. Melah nyen paman ngemani jeneng bagus semara putra. Bien lantas ada manusia mata kiri nutuk lantas perjalanan jeneng bagus. Nenten sandang sumudaya Ratu Duagung. Sesida-sidayan titiang. Lah lapar kepuri. Indah yang aksi layan Rasengsak nyakayon gelang ayon nang icening paman. Bro, napi malih Cukuri Dewa saat maka putra antuk memasang titiang memahrakan diriki. Yen dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut pikayun Cukuri Dewa. Menawi nenten dina Ratu Duagung. Napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri raune saking. Negarang paman ngatur. Kengken menapat gelah ngisi kayun gelar di tamangane jani paman. Keselak rasa manah titiang Ratu Duagung cen ngawana ngasapunika. Kengken. Cukuri Dewa ngiring pemargan Idayaraka melinggih ngerahina ring puri. Wenten dur mengalo kadi mangkin niwakin purin Cukuri Dewa nenten sida kapikayun antuk Cukuri Dewa. Sing kekenal. Nabi malih titiang anggen Cukuri Dewa parakang. Wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil. Wau titiang nangkil ring tane menawi midhep pitung raina titiang nenten pule parak. Titiang raris di kain Cukuri Dewa. Doh sida pacang antuk titiang ngemana. Wonten yen rara patut titiang ukuh wenten tunas sangring Cukuri Dewa. Penuna apane katunasan paman. Sapuniki Ratu Duagung. Dikalih raine wengine boyo sapunika. Benar. Titiang nenten dados kublas sering jago ring Karang Kepati kan. Adik edo. Nenten kemana antuk titiang? Sane dumun-dumunan lugro di bipuane nahanen dan titiang sapunika.
Mekeletak manah titiange Kadi Daud eling memanah nangkil ngepuriang. Benar. Menawi punika sampun cihna kaon toning sedurung punika manah titiange Kadi Bok sapunika wau rauh titiang ring ngajang pemedali Rajua. Benar. Masriat yak pedang jaga titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padak. Paman kepedangan. Nggih. Weh nang nenen maluno. Kemudian tadi tengah yang latri anum tangkil kepuri apalah karada tunas seborang nak sing ada kelaturang sing ada tunasang yak ya makita menising itu kemudian tangkil petang sudah dipulas cuma kita kok niko sampun Ratu Duagung eling pulas sang titiang dewek titiang ering ajang pemedali malih jebos Piragen titiang sampun klesak-klesak agang Mas Wahro. Apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang. Bener. Medongangan raris titiang. Telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten. Jagerauh jatmu ageng-ageng badang-badang sareng kalih saking puri. Atuh sane muani malih basangipun tadi bodake kekalih wenten ageng. Kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane. Klek sapunika tate te galang ton titiang. Rauh saput ne pangitu. Kandapan paman ingat. Nggih, samunipun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin. Kamanipune selam. Makaman selam. Nggih. Kumisipun nyempang, nasipun gemrong. Meh. Tunggra ngator makasiki dewe titiang bangun titiang nenten dados nyanan mai laku pesu yen neman nganyak tenase gempel bet nase kelmati cepok sapunika manah titiang Man punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin oh ajak dados nggih luh muani jatmo nggih nggih sane luh ana apaan enep nggih rupane Ratu titiang tuwa ngen Kodewo parakan yen pianak duwe titiange parakan Kodewo nepine keleko sane sampun truna bener yenipun memanah titiang rarahang mantu yen Kadi Jatmone panggih kalih raine wengi niki titiang rarahang mantu Bang Padan ton wikin titiangipun nganten Bang Ayang atman titiang magantung ringking petonge ampun nang titiang kadang cucu nah paman nang tegarang paman matur lemone loh dok kenapa paman ngingetin niki ya namanya telion pengayah adipuri ada mirip mesai pengayah nenten wenten sapunika mat sane muani malih dumun aturang titiang nggih yen sip-sip Bang titiang jujuk ipune ketenang titiang riyen caranya wonten manu nenten titiang iwang ring Cukuri Dewa nah asli apa Kadi parakane belin titiang pisan kok kene sapuniki pisan nggih weh no kemudian beli jadi angon anu Ratu Wibu marada awaknya gede jak beli bangun jak beli borang anu melang-melang ake malu nampi munyil nyamo yen paman kena bon mesin caro nyen nak caro nak mesin sing artine saja kemudian jak caro negakin kedebong koden tek jet embo belus asa nyen ketua anu mirip sing kalian sedron upodan beline dak nak maro caro sing artine sing paman ipun sampun belen titiang yen keto maro yo tiang beli matur dodolan taong paman ngorane wani besakan cara ieu nggih pemakasane lo cara nyen paman awanan titiang uning ayang ring Cukuri Dewa nenten wenten panyeruan pengayah ring uri luh sapunika rupane kemauan ya matur ring Kodewa menyang Kodewa ten wikani doi rakot taler nenten ade misi keto kengken Kadi Cukuri Dewa bisa dong jak jalan ulang anu ya lo jalan mulo ale gawe we apa ya kadek kengken cara titiang sampun matur Jatmone panggen titiang luh muani sane muani kadipun sane luh kadi sira rares Kodewa istri ne pangihin titiang nak luh ten adongan nake luh Kadi Cukuri Dewa nah adanya lo anakne sapuniki pisan pun Kadi oke Kodewa kene nggih paman aja melajah bangi na paman rasa sang saya kayon ngelanam piatur paman itu ada sapunika paman kadang sebenawan
buat penyengkar puri Widya Purone kengker. Nyatur bilang busu Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. ring ajeng medong rume malih medah inggih. Salengke misi carane aturong paman tu. Merupa jelema gede-gede. Ada rasa nu matah sen yen mekena jele manyen ke puri sing sida paman. Bro. Suwun titiang wacanan Cukrewo yukti pisan Ratu Duagung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap ke kentan kentenang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan enten mersidayang Ratu Duagung iki menin gitu udah ditanya ke aturan nomor Ida Duagung itu mirip nyen bisa ngeliat di puri yen gitu Terus yang ada liak yang di puri. sugra awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah nak mulo sing uli jaban mirip tekane yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya menin gitu nyen bisa ngeliat di puri kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sicip ing puri dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo laes adolan daganganipun ngererahipun perabot pekakas nemuaste pengelelantih suwen-suwen wayah pengelantih dados leak ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen lako yen somah gemas kerang-kerang melegenang sanelo rauh saking meklecan kalah metajan tenah somah ekrontang rauh cuma nage pengangge karada poten wekin malih tok-tok sanelo ngerarah sanelo pekakas penangkap bangde somah jajak suwen-suwen daler dados leak tapi kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu napi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampe kudang sase boleh doman abisana atau boleh nang kecereat itu kejang tadi itu hidung ya atuh Oh nyindir bapak man nyindir mentap uniki sane rumah serapi ya somahe kampe ngerarah metekap-tekap ngerarah pengasren ne bocok mangdo genah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo genah putih ne bongkok mangdo genah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pini utamo angin naur upeti ring sane nguwehin ke kentan-kentan kene aturang ring prajopati ring idom taro ring dalam kualon tan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raino lemah racu pedalam meme dewo maro petang cara ketimun keleput gedang kubut paman tiang kon matur kita jajak ayang kela paman depan deo janian ya diastun yang gelang memenyam ngajak lu ngajak papa carcur paman itu ado sing kayun gelang kali ke yen wanta dados tunas di tiang sampona gelang sampona ngerara sapunika awak kordewa durung dados meduwe putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan kedo paman nggih semale kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengeleakan napi kayo nang kordewo paman mau ireng belen gelar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal kordewo buntut titian kal keber kenten genit tuh abangi kudo apa sing disiliman gelar ajong paman mau ireng belen gelar itu paman agung tak kengkene malih jajah titiange dikalih raina rao tadi kedo wau titiang selede to ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu abang panggih kalih raina paman so Romi kemprang-kempring bayan gelah aja memuji ke di pamanan nomi lemone niki sampun ya nom dan perah celang mata nipun yen kantin ne bang awang dayo ne kene aduh bisa macet urusan leakan nih tidak ada sampun niki doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin mejantan pisan sampun doaku ngewowokan kawisesan paduh dokor dewa nada garakan
kena ang paman. Ceneng awenang ada bicara buka jali. Si dodas majalan winayan gelahe. Bakten pamanan yang sangat karana ya. Bagong. Titiang tan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewe titiang. Nak mula perahak itu paman. Kewala yang kayon-kayon ang gelah lantas. Bakten pamannya kalawanin pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sangat bakten pamannya kapan. Nenten Ratu Bagong. Duanen sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mapija jejatu ring dewe titiang. Ah, terus yang ada nih paman. Dados sasapunika. Kapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelap kening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing eta. Ngawet dinone janisannya. Paman pangsi dengan orang ayah kape nenggelam, kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Bagong. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Kunapi ini kira Bagong. Yen cara montore sing kata. Ingi. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Ingi. Ale muata. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam. Kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk-masuk. Rugi lah. Mungkin kayon Palungo Cokordewo jaging reros sopir serap tanah sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsal. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Mudiang mengelabin paling kemumayan di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kayak aja paman jo nyerap kengken. Bagong. Kengken. Titiang sampun dur. Titiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean tenanang majalan. Bagong. Man kengken paman. Sana nyali teng mana titiang tanah sapuni. Eman uno apa dong? Makiri titiang jagi nyala nang motor. Tenang? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Man? Kopling ne sampun nyekan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nencon sampun akeh Ratu Bagong. Mana pana ya dosa. Iki tengahnya masuk Ratu. Titiang nenten ngireng dong. Titiang nenten ngireng dong. Paman. Ya bener deh geden paman aku sing mampu. Ya bener deh geden paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebak. Iya lah sopir serap tuh gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Napi ini ke Ratu Bagong. Iya di sopir serap. Ingat gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu. ajem. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Bagong. Oh, belen gelale sama kejain paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapnya betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelah bisa yang meraras sakar nyakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Nah, Itu yang pamit. Itu yang tengiring Bagong. ajum. Yang tengiring Bagong. Ini sebuah
yang dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyak kang aing jalan ini. Aing sebang caine. Apa kena kangkin ni? Wih, nak kengken mata ni tulik aja kerawas ni. Menapa ngono lik? Masa coba cara cicing kacang. Jang cara cicing kacang. Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di ratu. Bujang repot. Nak janganlah. Mending gelah caine salu ke. Mudiang dari gelacangnya bakat saluke. Mencajo ne bapak urus. Ibu kan angka nang panglang Tar. Kengken. Iwasen ni dadane ne pemekas ne istri-istri conat. Ane medue ane ngelah. Onyang lantas ne jani rauko. Onyang makalong mas. Cai lantas ngebencinga. Kang wang makalong benar. Cang laki ni yang loncang. Tawang ci. Kengken. Angkal cang makalong benang. Men. Banyak benang kena ke tawang. Kelah tu. Meme dia ratu. Bujang repot. Tu makejang urut lah. Men makena laga nang lai bon tawang. Lah, tak urusat. Mencajo ne bapak ramang bisa goe. Tawang ci. Men. Angkal makejang angon. Cuma suung tawang. Mimi pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Mih percis jenang kicara super bowie. Itu cuma mabot kan? Terus super bowie. Jainya terus super semal. Super semar gitu ada super semar. Mencajo ne magenap san katitung timpale. Etar. Kengken. Ada nih takon nang icang kapin cai. Kuno apa nih? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapin cai lawan icang. Adi cing rosang mobinan di benangan kene ne mobinan. Ini mancan cai dukain acepok ring itu anaknya agung. Cang paling bedek pendasa keduken. Tawak peposan belik. Sepatut kedukain. Nang benahang ibu metingkah. Nyenak nukain. Di kengkene cai ne pele cang barang dukene yan cang pele cai jeksing wado nak nuken. Men kengken kena cini. Jati ne kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengkene. Otak ke jalanan kapak-kapak. Pangsing penuh kedukain. Ya nikain no tangkel ring ido dua agung. Ya ido dua agung melinggih bedajo. Awaknya bedelot laku. Weh. Adi jok ini do anaknya agung. Pian bojohang ibu nengil kengken angan nukain. Angka lodak ke jalanan kapak-kapak. Ya nado tamiu. Ya ada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu ne tangkil kepuri. Mekejangan kelas tawang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngelah kantenang. Liu ngelah pesawitran toh. Nuju nang luas kicau sing ada nang batas nakone. Di kengken ngide kopi elah. Di jojo tamiu ne melingge. Di jojo tamiu nega. Di tu barangin. Weh. Yang gitu sing mado-mado tamiu dewek tadi man. Mado-mado kengken waktu kang sapo tamiu. Men kalian tamiu nyen aja ngeros. Agat ne pang tawangci. Di jeluang nani. Yen tamiu ne katoran lanyaran. Cai milu ngerokok. Yen tamiu ne katoran wedang. Cai milu ngopi. Yan tamiu ne katuran aja ngan. Cai milu makan. Iyan tamiu ne makan jalan. Cai milu makan aspal.
Tar. Kengken. Tuna sang cang kopi keberantan nang sikmo. Nek kengken una kopi kan nyayanang. Mo cang duken ring do anake aku mo deh. Oh, jadi cang una sang kopi. Apa deh? Nai. Kopi batuan. Kopi meseduh. Oh, kopi meseduh. Apa deh? Manis sang. Oh, nai. Oh, nah yang bok itu ngoyong man. Mi. Aku ya punya angwan-angwan ya tuh. Samping itu anaknya aku ya mentas yang ada nanuke kelintip nanti kemo. Seken wacanane dibi. Parek ane maka dadu pang presida pasemengan kangkin. Kali jane di lemone sing nama. San maklun ngelek tuen dikasih. Nek kopi ama. Mungkin kemarin berak sing sekan sing pireng gelah neh kopi amah gitu ni dong gelah orang cai amah Sedua lima atau apa tuh ada untuk sedua lima ajak ngerawas payuan mempertekan saya 5 sedua. Sedua 5 Penjaki nih, niki toyo kantun gemula. Cek dulu kang Jokori Dewo ciciang, ares goblago. 5 sedua. Woi, ini olas. Tumin ben cepok tuan, 5 sedua kita apa nih? Sedua 5. Ayo pengkung jelmo nih. Jatinnya lah karabang cikopi. Ciciang nang wehe ni bentir. Ipon ni bentir ngengken unas wedang. Inge. Iyan suboi bentar ngengken cai nunas wedang. Dadik lah ojok, ha? Aduh Jokori Dewo medal. Sila ngaturin medal. Sampun patut Jokori Dewo medal. Wih, ni dong gelah medal pelehan ci. Iwang. Iyan caran cai gelah pangsing medal-medal. Bang terus mesekop di pokolaman. Ngenten jasa punika duaku. Yen ngerah patutnya ngerah kawibawan sang Merago Agung. Sederengi wenten penangkilan durung Jokori Dewo patut medal. Yen sampun ciciang tangkil, matur are ciciang ringlingih Jokori Dewo. Aratu duaku rari sang medal. Banyak duwe sami sampun ngantos sepuluh medal Jokori Dewo. Terlalu rari medal. Kemudian kegerin medal. Kandri semutan cokor gelah ngantosang dawa. Ngantosang silo. Bin membadeng kuri jelmo nih ngantosang cai. Kemudian ciciang ngantos. Boleh ciciang ngantorin Jokori Dewo. Ngantos tidak boleh ngenten. Mendaki nih ciciang sampun meraso, ciciang dados parakan. Mangnu sampun Jokori Dewo Merago Agung ngantosang parakan. Inarang kayon-kayonin. Menawi banget ciciang buron persangga ning lijih Jokori Dewo. Yen cicang aturang wedang ring sang Merago Agung sapuniki ya. Yen bener nawa, kengken sodar maning pindah ke parakan. Kengken patut nih tak keleng aturang wedang teken Gustin jini. Maka cikno bakten cicang angin Jokori Dewo parakan. Yen cicang aturang wedang ring sang Merago Agung tenggap-gap wedangnya metekep mesop. Ten sapuniki ya. Ten biasa metatakan. Metatakan apa bro? Metatakan lepean. Cuman ben cepok, metatakan apa tuh? Enten ampun. Dap. Ciciang.
Saya ada di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayennya bentir? John, Oh sing. John. Ujang titiang ayah ini bentir. Ipun tenak parah kang baca kadi titiang. Yan ring linggih cokori dewa wau kepatut titiang aturang ayah. Jadi ini sing jadi ngayennya bentir. John. Meneng udah ada nih. Hah? Tak kentan titiang ide no tulung kentan. Ipun tan pura nungas ledang titiang adet nungas kan kentan. Apa binado? Patuh dah bang. Nge patah je patah. Niko banget tang kalau 5 sedua. Kuman cai. Tapun apa? Jadi ini apa mulung sap cai? Yang tegas wacanan gelah dibi. Pasemangan gigi sebenar tangkil. Doning gelah hanya kan lu ngejoh. Ada gitu. Saya waktu tokori dewa mau sang pacang lungodo sedereng memargi kan mang lo merayu nang rien. Nah, iya napa patut ragi yang malu nak? Kasep ya cicit yang wagong cicit yang pamit dumon pacang abda bang sutodan ruwe. Mutah lautan. Ini cicang Lawan kengai ya nak. Sama kalau dari parakan jelek. Wagong kembe tampun nang tokori dewa maleh dukuran cicang wagong. Mendadi gitu. Tak durung ratang nih kang. Konden racang. Durung ratang. Wawu setengah matang. Weh. Apa misi setengah matang gitu? Nak kantun aruan. Ten setengah matang nih kang. Bayan ni antosan. Suwe kantun. Tengahi kan. Inge ku mentos ngeratang angulang ke karyo jangan. Suwe kantun wagong. Sapun api yang ngaris. Yang belum. Ini apa teh nah? Lungan jak meli nasi. Mas, Nah. pecikan kentan mang nogelesang tak mas. Lungan meli nasi. Inge. Angus angkut suwe patang jantos nih kok. Beliang gelah nasi jisiu duen. Meniko mantan ake boleh cokori dewa nak kedek-kedek merayu nang. Ulah memang laki hang. In benen seling deh nah. Inge. Beliang gelah nasi jisiu. Ini bampe sata nih. Nih dah. Otak sing jalan. Wih. Ahe terus angan. Main jepok. Otak sing jalan gitu apa deh? Siro kentan. Tuh. Ujang kita ngatur kentan nang cokori dewa. Cai gitu maro. Beceka ngamirangan. Cokori dewa iwang mirangan nih kok. Kengken nah. Aji sata kengkenang mejalan. Menjaki nih jolen kan uno. Umat rayo nang di 1000 mapico jenazah. Tongtan bendo masih jang mobati. Ujang kita ngale sampai dalam bulan. Kok ngale bati ngelong ke bulan. Weh. Aduh. Kejelekan ken cenceng kebes cai. Menjaki nih kalengan kan mapico kan barakan. Tar. Umat rayo nang di 1000 mapico jenazah. Yen mah kejatine otak cine sing jalan jadel. Oh kayon cokori dewa makin otak cicak mang lo menjalan. Yang nya otak cicak menjalan kan galang pulau ini. Tuh. Pesat sih. Nepe sadak. Ingat sampun 200 jinah barak-barak. Nepe sadak pinakongpak. Pinakongkos saya ini menjalan meli nasi kenapa? Oh ongkos mantan boleh. Lumas rayonan urung. Kanan bangtan dijang melelenin malih. Dijoran rahang dijang. Ini apa nih? Apa? Cok saja lemon. Manahang dijang niko mantan. Aniki tumal sang rayonan di 1000. Ongkos sata terima kasih. Nasibnya mula usak. Kena kang ngintip inventari dah anak akung bakat ojok ben dewek dukena. Cai marang kena dibi gelah maturan ke pura, busanan gelah belos deng-deng maluna. Subo nyentot rek senrek gentongnya di perantanan bakisen ya, subo gentongnya bakisen ya, kanek sange. Ini jelek nasib saja totonan. Nasib, nasib.
Ibentar ja kalok-alok kan sing udiang-udiang yo. Cek sing ada nanuken. Jani rago nyemuh busana ni do anak kampung dinyok nerek. So nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo cek sing udiang-udiang cek sing ada nanuken ni rago len tuyuh sesai ni ngamunyi apa ya kaden. Baju kutang ibon ni done ni. Tak. Yan dini jemuk busana ni done muni gula me gedene binya pujana sa. Ben ira ko dukene ke debat ndayo. Ah, udiang kalah ndayo. Pangsing ira ko dukene busana ni done pangsing belus. Paling melah diukur yang saluk sing man panas le di tengah. Aduh. Yang di petang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya juang nyonyo deh nih senya usah dengan kakek pada pocol nah yang penting pangsing irago duken tuh yang kalah udah tenang saja nah tuh nih bebelus dan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang tuh